Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. A ka ha ri xihundla leswaku xiyimbeleri xa vunanga bya Xitsonga Mayengani the President va simeki vandla lerintshwa ra tipolotiki ra Action Alliance Development Party AADP naswona va hi tivise ximfumo leswaku vandla leriwani ta va ri karhi lonjiwa ximfumo hi siku ra vu5 Mhawuri kwala ka lembe ra 2023 ehodeleni ya ka Xilumani hi awara ya 11. Naswona hi ta tsundzuka leswaku xiyimbeleri tlhelo murhangeri wa vandla ra AADP Mayengani a va rhambiwini eka xitichi xa Munghana Lonene FM Makombandlela naswona va fiki va andlala hi ta vandla ra vona. Hi tlhele hi va vona va rhambiwa etindlwini ta vuhaxi ta SABC eka Xigilamikhuva laha nakona va nga andlala hi ta vandla ra vona. Leswi ku nga mhaka ya kahle swinene naswona loko hi langutini hi vona ingaku vandla leriwani swa antswanyana ri ta kota ku hi yimela tanihi rixaka ra Vatsonga tanihiloko hi swi tiva leswaku vandla leriwani i vandla leri kumekaka edorobeni ra Giyani. Se hikokwalaho ka sweswo na hina tanihi rixaka ra Vatsonga hi ta kumeka hi karhi hi yimeriwa hi vandla leriwani. Ha swi tiva leswaku tanihi rixaka ra Vatsonga hi xitalo hi tala ku va hi voneliwa ebodleleni. Se loko ku ri na vandla ra tipolotiki leri nga ta va ri karhi hi yimela na hina kumbexana a va ta hi tekela enhlokweni. I na va kona varhangeri va rixaka ra hina va nga eka mavandla yan'wana ya tipolotiki kambe loko hi langusile hi vona ingaku a swi ringanelangi ingaku a va hi tekeli enhlokweni kumbexani vandla leriwani ri nga fika rona ri hi tekela enhlokweni. Kasi na loko hi languta eka tlhelo ra vunanga ha swi tiva leswaku ntlawa wa Limpopo Poison se wu vuyile kambe xiyimbeleri Mayengani the President na Hlavu the Gupta a ku ri na project leyi a va ri ku yi tirheni na the Pro leyi the Pro a nga hi tivisa leswaku yi ta huma hi siku ra vu14 Mawuwani kwala ka lembe ra 2023 laha ku nga ra vu5 kambe loko project leyi ta va yi humile hi yingisela na ku va hi languta rikamba ra project liya hi kuma leswaku Mayengani the President a va kona eka album liyani naswona Hlavu the Gupta na yena a nga kona eka album liya. Kasi the Pro a tshama a hi tivisa leswaku u le studio u na Hlavu the Gupta na Mayengani the President ve le ku tirheni ka album leyi nga ta huma hi siku ra vu14 Mawuwani kambe album yi humile hi vona Mayengani the President na Hlavu the Gupta va nga ri kona eka album ya yena. Hi nga tivi leswaku swi nga va swi karhi swi fambelana na ku va ku ve na ku phahlela mariyeta eka ntlawa wa Limpopo Poison ku va wu tlhela wu vuya nakambe ke. Ho hleketelela leswaku swi nga endleka loko ntlawa wa Limpopo Poison se va wu pfuxile va endli leswaku Mayengani the President na Hlavu the Gupta va vheta va ti humesa eka project ya the Pro. Hi ku loko hi tsundzuka the Pro a hi tivisini leswaku eka project ya yena Mayengani va ta va ri kona na Hlavu the Gupta u ta va ri kona kambe a va kona eka project ya yena. Se ho hleketelela leswaku ku vuya ka Limpopo Poison kumbe xani swi nga va swi hoxi xandla. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xana. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina eka gas. Dilolostro. Dambavisa malume.